Mayam Kurmzari dom na yung Birbas Impact News ni ay Joyce Rusham na Impact News ki Manung Hutna da taram nokchari. Ngasi mo ako na yam na maruay ba issue state ki burning issue adum pudo na lakchari ngasi gi episode sida ako na maruay na Manipur gi Chief Minister nong tumbom birin. Manipur gi Chief Minister asibu center na mirai birabra haibagi matang da kanan da bagi tanjado logjage ngasi gi topic na is CM being ignored. Hiramasida Manung Hutna kana binaba election biriba akoigi panelist na ahan bada haki right makta da election biri oza Dr. Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University oza butara nokchari mayai thang bada election biri oza Puyam Tomcha President Amba oza busutara nokchari and on my extreme right election biri oza Ahong Sangba movie senior journalist oza busutara nokchari Oza akoigi Manipur gi issue gi matang da yamna crucial oiba high level security meeting Union Home Minister nazu maina review tawba meeting du da zu Chief Minister se yaw kidaba aduga handak flood related review meeting da zu Chief Minister si invite taw kidaba yaw kidaba aduga handak ikoi dana Assam gi Chief Minister ga Sunday numita unaduna was exiribam da thokli irang asiga mari leina na maina discussion di mayam taw giba taraga su Union Home Minister ga unabagi adukumbagi appointment request tawina ba haizaba du decline tawre haiba media reports mayam lakpa aduna swai zeza miyam ze leadership se change tawdori bra suspended animation lakadori bra haibagi adukumba khanaba su leire duga Manipur da PR ze impose tawdori bra habdi anytime hozik government assembly se dissolve tawdabida atopa leadership atopa lenga mo purakadori bra haibagi adukumba chamam naba mayam amale aduna ahan ba wahangasi oza Puyam Tomcha lakchage swai sida isda kari haibining bage Hojiki matang si akoi hojiki kano si ko government chu change to budang airi adi hojiki MP mayam ama wasaki budang airi adu akoi gi irang sidi akoi gi chahi hena changthil laiba irang ne adu center de laiba lengak si hanasu BJP na lead tawra pan bani hasaksu pale adu handikti BJP se minority taraga Asai ki magi majority di oidana coalition ga punna panmina bani sigi matang sida hojiki oiba wafam che hojiki hek laiba ki CMC ignore to birabra na haibudu makti hoi akoi ne yengudi ignore to ba mamba gumba adu makoi gi keno sai masi kitang nganman gadra na khalle koi hojik speculation taw matamda maramdi kai no da hojik asai ki government formation hek lor ko gi ko asai ki na haje do hojiki laiba se yamna keno tawba ngasai ge khoi ko du mekta government chi nauna samdara hani gi du samdara e haina khallaga su chi no government ni ngasai ge aduga hujiki lairiba issue sida ngasai ge hujiki keno sida khoi ge somda irang horiba kangbu na di irang che leptana dum haujale ngasai ge mase government che masem da thok ta de government semba nimit adai de ne ngasai moina jiri da flower bum tawrisi ko kanjale che aduna Sigi matang sida ngasai akoi government su hana di central government sing si su ngasai akoi Manipur go issue si hana samai tawna illegal migrants sing mapan dagi changthal lapesna tholamani na haibidagi ngasai ge akoi gi moi gi security meeting haigada adu dai da masi thini classes ne aduna di side anima akoi wari saba hotani na haibugumba adu at the same time adu gi manaba nimitu da mo United Nations na mo moina people report da ngasai ge akoi gi kaino se ko Burma da thoiba adi Myanmar da thoiba Iran china mapandagi am changpaduna hoje khoi Manipur yauna north east da khoi yamna ko nungai taba thokdok myam thoi haidna sigumba yamna khoi da ngasai ko praja singda yamna chamamna ba yaba potama leiba digi tanja sida mu khoi gi kano se hoji ham bagi meeting sida khoi gi honorable chief minister si yahon gi daba adu hojikti ngasai gi adigi sigi muk scenario gi backdrop sida mu khoi gi Manipur gi Handa all India ko ni lotion gi election sida Manipur gi inner gi ne adi outer gi ne animak se khoi gi BJP nataga ne NDA na ka bongom gi da adana ngasai gi speculation sing ngasai gi amana su ko ngasai gi dum haiba ya ba dai pak ta pak sa gi potam kak lei ba ko adubu khoi na yam kana haijening madi mase amor ga su hoji khoi gi ground da thui ba ko thokdok sine khone yam kana section na khona khoi gi yeng ga dor bi se ko hoji moina taw matam da hoji moina han khoi gi ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯀꯣꯝꯄꯦꯅꯤ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯉꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯤꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯣꯠꯄꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯨꯛ ꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤ ꯐꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯁꯦ ꯀꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒ ꯑꯥꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯎꯠꯇꯕ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯒꯅꯣꯔ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯃꯦꯟ ꯄꯤꯗꯕꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯗꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯏꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯒ ꯏꯃꯥꯟ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯈꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯝꯕꯤꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯤꯗꯨꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯠꯂꯝꯃꯤꯅꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯅ ꯊꯠꯂꯒ ꯍꯦꯛ ꯊꯝꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯁꯟ ꯂꯩꯅꯗꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯗꯤꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ इग्नोर तौबगी पोत अमदी माले अदुगा इग्नोर तौरे नत्रगा तौदे हाइबमक्तुदी अखोइना हौजिक हेक्ता कंक्लूजन द जम तौबदो आई मदुमदि कितंग लेन खले मरमदि केनदा ngasiगी मोइ वासक पछि लोइगा मतुंगदा मोइ हौजिक सोइदना ngасai पार्लियामेंट दा वासोइ खानरकनी अन पार्लियामेंट फमिगे मनुंगददी आइदि मसि कोइ गौथोक कोक्सिनजे थोइना तौरो ओइद्राइना खले केरम याम हेना प्रेसिंग ओराबको अदु तागदि तौरपय अदु नत तागदि हौजिक मोइ लाइरि फिल्म से दुम लाइने खले दगी सोना कदी उन्नब चके हाइबो मतम दसु आइदि पंपि पिरो ओइद्राइन खलेबको मरमदि केनो हानसु पिददना लाइबदि अदुना हौजिकि लाइरिबो पोचिदा ngасai इथा थाजिदे अदु कितंग नुवाइतबमदे अखोइ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न जिरी द चटकने हाइबदगी मा चटखिदबो खोंगसेसे मसी अइना सुम खनबदा मदु मा गी ओरमगदरा डिस्प्लेस मियामना जु नुवाइतबा दे अतोबो न मदु अखोइ सेंटर न चलहंदबरा हम समना हाइबदा ngасai हौजिकि लाइरिबो पोतदा ngасai अखोइगी कनो सिंजे मंत्री फात्री अखोइगी स्टेट के ओबो मंत्री सिंजे फ्री मूवमेंट तहनद्रबा हाइबगे चिंगनबसु लेगा रांगमा अखोइगी कनो कि इसिंग जावबगे खनबा मतमदा को सिक्किम ग मणिपुर गजे होम मिनिस्ट्री न खनगरे अदु तागदी करिनो मासी डिजास्टर की मंत्री मते आइदि ओरम मोइराइन खलेबको अन तौरिबो पोछि कइनो सिग्नल सिमको मेन मान तादबो सिग्नल अमा कोइदो उबदोंग तोय मसे आई मसे नंग हाइजे हामरो तौदबु अमाबु ओरजु स्टेट की लीडर अमा ओइना हजिकी स्टेट मनुंगदा करी नुवाइतबा करी थोकलेबगे हाबदु येंजिनबा चटपा हाइबसिदी कनामतना अथिंगबदी पिभमदि थोक्तबरा हाइना खनजे मथंगे वांग से हाक ओजा डॉक्टर चिंगलिन मैसनाम लाकचगे ओजा हजिक ngasi अखोइगी मणिपुर की आउटर इनर एमपीस मोइ वासक लौखरे दुगा डॉक्टर बिमोला कोइजम मणिपुरी दा दुगा आउटर एमपी अर्थर कंगनम
mana kano traditional tangkhul shawl illagad maina wasak lo khre Manipur gi akhoi identity se phajana di maina miyam mang de utkre aduga moina hozik Manipur gi issue gi matang da parliament da voice raised on hanna bai da makte extra time pi hanna bai da makta hozik kano party gi central leaders in the haizana bai da makta hozik congress ki luchingba Manipur gi mayam hozik delhi da leiri aduga hozik nakal amarom da Manipur da leiri ba hozik kokomi women wing gi luching makhada Manipur gi ministers MLAs singzen nuai taba phongdok tuna ngasi mak minister Biswajit ki mayum da quarter da thomjin ki aduna moi resign tawgadabani Manipur je thugai bi aro habagi adugum ihau amuzu lakli aduga ngarang oza khoina mayam khabare thingnare two different groups two different demands Manipur thugai bi aro habama Manipur je degi tongan chachakhrage habama aduna situation je leadership su udabagi phibam tare or public is not happy with the leadership oza gi mothambio kon bagi habi hi betaw hadi nakal ani adi Manipur da laiba koi nakal ani da koi demand ani manadaba demand ani habini ko amana tokai tabagi amana punbagi sinatra sigi matang da handaki election campaign ga mari lenena Manipur da India gi home minister Amit Shah lakidana Amit Shah na haibisi mana hagi bidu ai mayam ningjang ngani khali amuka hana ningjang min bam change mana harambasi kogi handaki election sa masigi si BJP amasung Congress anigi lanate sigi lan sidi Manipur thugaiba pamba kambuga aduga Manipur kanba pamba kambuga ani dugi marakta thopa lani aduga man amasu harami no one has the guts to divide Manipur right simasu harame bako aduna Manipur si masi kanagum amatana madugi thugaibagi madugi gattu leiroi habine samna harabda masi koigi India gi lengak si hoji jo koi Manipur gi matang da masi separate administration natraga tonganba union territories habne chingba lakpa matam da madugi mayukta lai haibagi message amadi election mamang da pirame natra sima ai sum not hon jani bagi wani madu katung da kari ora kedi haibadu madi koi jaksing thorang lobo madi changi ko mramdi haibaga koi gi tawbaga si kari matang da yam lapna gi dana koi unaba phangda basu dum yaw gi da nate thawtho mamang da mayam thokre ko ano section badi dum changi aduga aina ngasi gi wana ngai mamang da hangbi gi badu da yamaru oine khanjabase masi kaino da parliament harisi yong Manipur gi issues da parliament ta issue ebesi akoi gi Manipur gi assembly ko na khoi myam hai gi ko madu da khoi pak ko bangam gi de kaurga su khoi yam ten ba matam da khoi kaur kan da madu su khoi yam na maru hidre ana ngasai gi assembly ko biu mahar par gi parliament si lakpa matam da su madu gi khoi gi parliament si da issue oina hona gi ba ado akhoi na parliament issue oidringai akhoi na assembly da issue oidringai da mapan da di masi issue era khrabne European Parliament akhoi khangre ko mapan da di madu gi puthoraktana masai warep lawtana tharpa mayam su legre ana khwai gi maru ba debate amasung akhoi discussion gi khwai gi awangba thaki magi forum ji di parliament ne India gi ni matam da ana hari basigi parliament ta wafum ama puthok pai si malem sana chalini malem pumbais da ko yori ni bisi pausi adur ngasigi khwai aina koida nuaijaba haitare yamna matam pumba da ko historic ona lehoroga da ba amakhakti ngasai jusina habikriba akoi wasak lobo matam da Manipuri lona loba ma yore ko aduga sumna khaki lobo na tema akoi imaleba haiba lon si jusin yamna koi emotional ona dum koi lobasi masi ahan mani ko aduga loinena koi alfrena lobo matam da su man justice pubirao leva kansi habi wafum su thanami ko ani si masi viral orga chale hujite aduna viral si Manipur da oiba oidringai da India pumba oireba aduna ngasigi akogi khwadi maru oiba wasak loba nimisigi malem pumba da piba message amakhakti India haibasa masi akogi unity in diversity haidi khenaba mayam sigi marakida madumda leba porpa apun baduneba aduna akogi lei pareng mada lei makhal mayam amna semado lei pareng singdugi marakta yariba lei singduna solpa matam kelakpa matam dadi India to duine aduna akanba mapang kanba Bharat haibasa asonba state mayam oibiya roiba aduna state singge mapang kalakanda India mapang kan gadori neba ana state amana kogi bleeding oiduna koi
तादना मई चाक्तन लेरकांदा इंडिया ममांग चखटकनी हाइबसिदी मदु ओररोइदबा मंगनेसी आइना हाइद्रिंगेगी ममांगदा कोगी मालेमगी मफम पुनमक्ता कोगी नैनकीबा मयामसिना लेप्तना पिरकिबा कमेंटसी हौजी फाउदा कोगी पाउसिंगसि लोइनि यावरिको अदुगा अनिसुबा याम नुआइजबा अमना अखोगी मणिपुर की इशू से मसी अखोगी हंतकी पार्लियामेंट की इशूज बिफोर पार्लियामेंट मई ओरेनी हाइबसिमदी वसक लोबदी हौना ताखरे वसक लोबदी हौना ताखरेदी सि आई खरियंगजै इकोनॉमिक टाइम्स हौना तै मीडिया की मरु मरु रब नेशनल मीडिया सिंगसिदैदा मोइना पिनरिसे अखोगी मणिपुर की स्लोगानसिना इट कोज पार्लियामेंट हाइनको मणिपुर मणिपुर हाइबा कोगी खोलाव मयामसिना पार्लियामेंट निनख्रे हाइबसि ngasi पाव लोइन बक्ति यावे अदुनादि मणिपुर की अखोगी मसिगी इशू से मसि कालगा चटप यारोय हाइबगी वामा हंदक थोन बंगमबसे मसे कोइ नावाय याम तोइना मोदी नदि लाउकिबा भोकल फॉर लोकल हाइदो मधु पार्लियामेंट मणिपुर की पोसी चपचाना थोकदोरेबको अदुना मसिगी अखोगी ngasi ai mamangdasu ai yam toina panjagiba kharasu leiki budget kuma lakpa matamda पार्लियामेंट मिफम से मपान कोई मईनी मणिपुर उन्नोई है पार्लियामेंट से कोई मरु कोई लोबसी कोई चुमदे है तुई पंजगी को अना हौजिसु ngasi maki numisida koina wasak lobasi thoriba ngasagi manipur ki issue sina chumna kake koigi wasak lobadi hauna masidagi koigi mai olani haibasi ngasidagi takpa hauri se masina piriba message di karino haida aikoigi manipur ki hoji thoriba violence gi मसिगी अखोगी लोइसननबगी वारोसिन पुरोननबगी मदुगी अखोगी वाफम से मसी हाइनु मखोंग लेते मसी कोगी न्यू दिल्ली दे लई हाइबसे मसिनसु पीबा मेसेज अमने अदुना अखोई मसागी मणिपुर लैरिबा पुनमनसु हाइदि अखोई खनने नरिबा पुनमक्से हौजिति पार्लियामेंट की मागी सेशन जी हौग्रबनिना कोई मायोन से मसी अखोई पार्लियामेंट लोम तो ओनजन बचुंगनी न खले अदुना तांग 19 दा प्रेसिडेंशियल की मागी स्पीच पिगनी अदुगा 19 की मतुंगदा हाइतारे तांग अमगा तांग अनिगा अहुंग ओरमनि खले तांग अनिगा अहुंगदा बॉडी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अमना कोई लोकसभा अदुगा अमना राज्यसभा अनिमक्ता प्राइम मिनिस्टर ना मोशन ऑफ थैंक्स दा मदुगी रेस्पॉन्स तौगनेबा अदुना हारिबसिगी प्रेसिडेंशियल स्पीच दैदा मणिपुर की मतंगदा करम्बा कोई मागी लालोंग याली अदुगा करम्बा कोई मागी लेंगा की स्ट्रेटेजी से चप चाना मजी फोंदोक्तब्रा हाइबसि अखोई येंग बताबनी अदुगा मदुदा यावरे नत्रंगना यावद्रे अदुरगसु अखोई मणिपुर की चटखिरबा एमपी सिंगसे मसि सिसोय सोयदना पार्टिसिपेट तौरगनी हाइबगी पावमदि ताजै मखोइदा मतमजे फंगेना मीडिया की अखोई चिनाउचिना हाइबिरकपसु दुम यावइको अदुना हौजिक मयाम पुनमक्सी मणिपुर की सुजिगी मतंगदा पार्लियामेंट लोमदा हौजिकति ओनजलगा थमग्रे अदुना नाउ द ball is in the court of parliament, ball is in the court of New Delhi, ball is in the court of central government. Aduna hairiba kogi punamaksina central government yang aba New Delhi da yang pamatam magi matam orakpani na hajaningi di akogi su issue gi waluisin thira pamatam da akogi New Delhi da yang mana chungni na kale aduga state ki matang da ding sai ama haibigi executive ki mifam dina executive खक्तगी वना कौजबनी ना हाइबदु executive की हेड से practically chief minister ना हेड ने अदुगा chief ने हाइतारे अदुगा constitutional हेड ना governor ने अदुना मदुदी अखोइना ngसागी ignore तौबा तौदबगी मतंग दुमदी अखोगी मालेम पुंबदगी हाइतारे आई मालेम याम हाइजरी से अखोई मणिपुरी सुसी मसिदे अखोई ग्लोबलाइज तौबी सु मनेबा अदुना मयाम पुन मन हाइगिदु अखोगी center ignoring मणिपुरी सु ने नत्र अदुना चिफ मिनिस्टर अमा कोई इग्नोर तौबाइसी मणिपुर में इग्नोर तौरिनी लेबाक्स लेरिबा कोई बॉर्डर द लेबा अदुबा स्टेट अमा मई चाकपा मतमदा मदुदा इग्नोर तौगी हाइबगी मदुगी वारी हक्तनी सागिबा मयामसे सि पार्लियामेंट सु मदु थोकदोरिनिको अदुना मागी इलेक्टेड गवर्नमेंट अमा लेरगसु मागी तोबम थोकपा थबक तुमदी चपचाना सिनद्रे हाइबदु अखोना मे तांग अहुमदगी अदुगी मतुंग तारपदा कोई खंगरे चाहि अमा चुमना खंगा लाक्रबनी अदु मदुगी मरुइबा रूट तुदी मदुदी कोई आर्टिकल 355 ने हाइबसिसु अखोई पुनमना दुम खंगबवा ओइदनको अदुना आई पुनमक्सी समझनजरगा आई वारोइसिन हानबगिसि वारोइसिन थमजनिंगबसि हौजिदि कोई मयामसु याम तोइना पनबा गो टू पार्लियामेंट गो टू दिल्ली काइना हाइनरिसे अखोइगी हौजिकति अखोइगी मेंग पुनमक्सी मसि पार्लियामेंट लोमदा ओनजलगा अखोइ मसिदैदा करमाइन तौदना अखोइगी मणिपुर की इशूसि खनबगे खननबा होनगदगे हाइबगी सोमदा अखोइ मेंग थादबसिना अखोइगी अहानबा प्रायोरिटी ओइसे आई सुमाइन थमजाई
Yam nungaizero oza ahum su wahang ha oza ahong sangba mobi senior journalist lakjage oza ahoi Manipur ji picture lam oi tar zu Manipur si India gi di yam maru oi ba adukumba state amani aduga ahoi gi Manipur se is phurup mayam lai ba si gi marak se is phurup amana moi tongana चतखरगे है ना हर पुमतंदा स्टेट की लीडर स्टेट की अखोई की मयाम अतोप फुरुप मयाम सिरेजना अखोई लाइक why certain section of the society wants to break away kada way da makta Manipur se thugai do ino haibe gi dugumba wahang am lak sai zo jingrang khongjang da kano kharaman ima kaithel gi ima singna di khoi Manipur gi integrity thugai bi aroi masi gi da makta khoi dum lep kani haibe wa phum ju mayam phongdograkli aduna kai ki ge haiba ma aduga punna leise haiba ma sigi tasal zreizra khoi parliament rom doina onsun lakpagi wa phum lakpa zreizra khoi parliament da khoi gi voice raise tongna bai da makta zu Manipur da election tawduna irang mayam tawduna like boot capturing and all that adu mayam tawr matung da khoi na public na pamba ani di phangle aduga voice ti tawgadawri haibagi adugumba yamna chawna expectation di leire adu akhoi Manipur je akhoi isana kanjaba ngamdabida adumaina somna kanda satpa ozagi meng thambiu hoi question ji kitang complex horamina kadai da chapchana khunggudaw no dum de khara broadly da mai jarage koi separate administration natraga union territory demand ni madu phangba phangdabana tongan mamani demand ji any community na any kanona tan bi ai adu lai di piba kanda process sama changani India ki constitution ki article 3 an am yauri ini state si madu thugai ba chawkhal han ba loi ai madu ki matungina state ama piu hai bani adegi state tu thugai hai bani aduga moina talidna 249A gi matungina union territory ama semo hai bani union territory same tar di constitution ji amend torkani adi thugai ra ju amend torkani amend torkanda Parliament ki both houses 2/3 majority dum change are there 2/3 majority na thugai be sire da ware lo roba akhoi Manipur na lauro jonu kare ni maram di Bihar gi Chhattisgarh gi thokriba Uttarakhand gi thokriba mayam khoi lo uru ngak tani Andhra Pradesh gi keno khaidok ki Telangana gi ke si issue lo ngak tani adu laiba poti ai khoi gi kari ba MP sinjina Manipur gi issue si India gi parliament na kadai bhaw da bhab ta han wa ngang ga de ge du khoi yengmam change makoina convincingly wanganga khoi vote to matamda Manipur thugai dana ma vote pe hin ma thuk dai ana parliament da sigi si motion ma pukhala kanda private member resolution gum pukhala ani kana gumba party na natra individual mana madu vote long na ta guna tana Manipur ki kai bi positi government na natra ke sunga yaro government se Kashmir thugai dina Kashmir thugai bi si Constitution amend tawrini madu matamda da BJP na absolute majority phangmani irai lani yaki bewane ar hojikti absolute majority phangdrabani na 2/3 majority lor kanda di masi phang oi nai khalleba aduna si tugai be arai boide si moi tanjabani aduga home minister masana su hojikta oja singlen thambur ki do Manipur da lakuma matamda kaigumba phibam amata da Manipur su kai roi haibegi polama thajabam jo khoi de pironi na ai kai gani su thajati aduga many governments hojiki government mangda adum haiduna su laamneba ana laidi issue sing ji ekoina kramaina lotion ge de hem potune issue si lotion draga di demand ji dum laine ado hojikpati khoi thambi ge mangna thambi ge ani una hare parliament da lo yeng bana laidi state amagi function da ekoina parliament khakta ngai bi mathau ta de state tu gi mai functionary heba ma khoi council of minister heba ma laibani na madu gi mating thokpa thabak ama mathau ta adu mating thoba thabak to bangam jing ngam natraga ngam dabra hai ko selam la ayo se example ai smager ge se ibe manas the discussion to bose ta hangning badu hangba ya handra question nama sora bokra natraga na hangba ya handra hai ne ba side na hangano haira ga di ai side de anchor thokul no ite la horin wari sabas da discussions da question da thol ko doine adugi tholko to da hangjena bi khudong cha pi draba question set toroga thadoro di nungai de pone ba adi prom tor si tawnu hardi natragana ekhoi hom ji panelist ekhoi hom ji adum argument on la ga ibm sum tumin pham le su viewers ni dong yen waru doine natra kai to le no ma kai do pham no do adugi sap mana situation no ne ba Manipur de le ba kanglo me ajim da kanglo ani khanare
ꯈꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯍꯠꯅ ꯁꯨꯅꯔꯦ ꯃꯩ ꯊꯥꯅꯔꯦ ꯃꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯉꯝꯍꯟꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ DGPꯒ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯪꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯛꯇꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯁ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕꯕꯨ DGP ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ DGꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏꯠ ꯀꯃꯥꯟꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯃꯊꯧꯁꯤ from day one makti natre Iran yor kon dum ni hum ni site dum mathau je dum lokthok khra cha mana re ana side lai si sai ge khoina hek panari ba article 355 to sinergadi koi external aggression zu koi center ge minister me an hai re koi ge ana de ge immigrant singina adegi mapani changelak pa kano singina land do have su moi marakta hai re adegi internet disturbance dum le re adegi animak si le ramna 355 से चलाइबा दुम लो याइबा सी चलाइरगदि स्टेट की फोर्स सी मपांगन यम सोले यूनिफाइड कमांड जी सेंटर न पाइरनी अदुगा करी हाइतारे DGP ता शक्ति पीरगसु मदु सोनधरे एबसुम अन सिगी पोसी अखोनि यंकांदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सी नंग कैम तौनो हन फाजल थमग चमने अदु मान खंगमगनी अखोइनो बदि सुम भावना सारगा सुम पा याबदि मांगोन करीम तौरुनो हाइदो होजि बवदा इरांग जिग मरी ने कैबिनेट मीटिंग फम बखोई तागिद्रीब फम बदि आइको खनरम बयाइ मोमसन अनऑफिशियल होइना असेंबली फमगा दौनी फमद्रे अमा फमिदो डिस्कशन तौनबगी रूम अमते यावगिदे डिस्कशन तौदौनी अदगी कैबिनेट डिसीजन लौगदौनी करी करी तौजी मयामसि तौदौने सी मयामसे अमता तौरक्तना लैरिबा हाइसे आदगी आयाबा पिरमरोय बनो तौरोनो हारमनेबा नोय कैम तौरोनो जिरिबामगी विजिट सु दुम कैंसिल तौग्रे व्हाटएवर तौर कैम तौरोनो हाइसे अदुगा अतोपमना खोइना यिंगबा याबमना एज ए चीफ मिनिस्टर मासी मैतै ओइबनिना सेंटर न मासी कम्युनल मैतै ओइन उरब्रा मैतै की मिचंग चंग मीने खनग्रब्रा हाइब सिसु खो यंगदिया देव मरनदि कनोदा हंदक जून 17 द फंगिबा सिक्योरिटी की मीटिंग दुदा मा या हंदेबसि हम चाव क्वेश्चन ने सिगिसि स्टेट अमगी से एग्जांपल इंपैक्ट टीवी की डिस्कशन तौकांदा चीफ एडिटर सि यहनदा डिस्कशन जे अतोप फोरम अमदा तौकांदा मदुसु मिब्राइ क्वेश्चन लम लायो मागी मरुबा स्टेट सिकी मी अमा सोकपा पोचे अमा पोना अमा मांगबदा सोकपदा चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ने सिगी चीफ मिनिस्टर दायित्व सियाम लेबसी करिमते सिनादना करिमते तहनदना थंबाइसे स्वाइसिदैदा सेंटर की पॉलिसी मखक अखोइदा नफुदा तौसनबा मांबा मखक लेबसे स्वाइसिदा अखोइना याम पेनद्रिसिन कैनो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जी कोई इमाई बेन सिंगबदी मिनिस्टर सिंगी युम युम चलगा फम थादोक हाई अदुबो डेमोक्रेसी ददी चीफ मिनिस्टर तो कान लो यावदोइने पुलब तोखिबदा अखोई हजिक्ति यारबराइन खनम मतमदु यौरेबा सेंटर दा अखोई मुक्पु मतम यौरे सी फिबम सिदा अखोई कैम तौ ngамद्रे नोइनसु कैम तौहनद्रे अदुदि नोइना तसेंगना तौबिरो अखोई लोइ पोथाजरगे हना पोथाबै मतमबु यौरबरन खलेबो अदुबो सी तौरक्त्रमनिना अखोइना पेंददना नोइ तोकपिरो हाइबो हाइसि लाकपदि अना हजिक लेबो फिबम सिदादि अखोइना मणिपुर काइबा काइदबाइदु अखोइ पार्लियामेंट दे लेरे अदुगा इरांग लोसन बाजु हजिक्ति अनऑफिशियली पैसन ग्रमनिना मोगी मखुत लैरे हन अदुमान थमजे